ima žaluzije izbjegača, sedmorka koja radi u našem bendu i koji svira u našem bendu su Jure, gitare, Marko, bas gitare, Jasko, tambure, mandoline i svi ostali žičani instrumenti, Elverin na saksofonu, Stano na trubi, ja na bubnjevima i raznim perkusijama i Jušo koji nam pjeva na tanču. Ja sam profesor engleskog, imamo tu i Njemaca i Francuza, a glavni tekstopisac je profesor francuskog koji je razmišljao da li da piše na našem ili na nekom drugom jeziku, pa je se spostavilo na francuskom da ovo je najpraktičnije. Band je vrlo muzički raznovrsan i da se tu može naći najrazličitijih utjecaja od, ne znam, pop, rock, jazz, punk, svakakve muzike. Do sada imamo 3 urađena spota za pjesme La Fest, Perem ruke, ne znam tačno kako se to na francuskom kaže, i pjesmu Tražim te koju smo radili u kombinaciji sa našim prijateljem iz grupe Morse, Johnom. Sve 3 pjesme su dosta različitog karaktera i evo, nadam se da ćete uspjeti na videima da pogledate i da će vam to biti.